kan lo kan kan yer ini ti won kon fight masters ni guru district ini de gwa loyo ikine teachers wen ko roma ki tuju la wibori Afo étoile Medjoli la Kwe TV Otieno Matel Mia Steve Kermajui Tampa Loak Kumala be Uganda ti on fire Wangema be loktima Paul Tutoile Ker Kwaro Kamenoni ruot Ichama machalo man Fodon Pay Office Api Dwe Maroma ye Adek Kerma Lokti Kere and of course ka food nyan bori and legini inan video mapinka eni wale niyang Tutoile ngwa matika time Ker Kwaro Acoli Atin wabiro wamero wanong Tampa Loak Kumwa matika time Loktima duong wa winyo gi bod wori tien wa mero winy a gi bod Bulu man obedo ka bela chel mo ko ritual may no ni Bulu gi dan ma papat ko biro gi no yoyo inge teach kan wati Brown Palace kame no ni dam tika chelo pool and of course accommodation tie aje ma papat wang tie kama kai biro Bulu ni biro limo Northern Uganda ero be kero loktin tie o mero wa niang matot neno pa Bulu ikom wa matika time Ker Kwaro Acoli Ruot chawa man pay office gen tamoni ngo and of course ibin yang mapol wat non ka bedo chawa nan keta time kere right afo yo tem omero afo yo twal afo yeah tino no biro and of course watika nano lokti mapol twal kon ruot gidon Ker Kwaro atino mi wonen ko watima dum kene kenyo watina ni tijgilim mapopore Political cooperative team and of course Jimmy Pay Station cooperative pegiti management there loktima duong tutwale kirma gitika dor Ker Kwaro peo chone machalo institution uchone machalo biashara Jima Paul na wabiro tim amiro wania atambi kom lokene mache kono repar be ni nge no atitime Ker Kwaro per ter tutwal ke la tena chuli mo ke kan ni gimo mire pa Pierre mina machien ele ni ke mamegi ntiga dor ni ngoma tetime so ni anything interest kwa wano tena chuli weng du okay angene wenyo jemi na da hotel do le kirme wacho okay ama chien itamuni kongamete pa walum do likabete pa rora chara keto bira time ke ko hiwacho wate kin gamete enigi Bulu nyo dano mafo ko gi yot plan beru ni atamuni wat ikin gamete pa wok David nena chana Bulu gian na chiel maro waje ni oberu magora deta oberu manet oberu mubab oberu munweng yen machalo Bulu wan beru gi koko maduong yen machalo rutero pajo ka ineo ni pajo tika chiero la ceremony machalo tena wobe nyoro tena nyoro malo mimi nano hilo tuangu bab ke gumaraj kon kare wenga nen Bulu ilo duangi gamente pa Ker Kwaro Acoli no lingo ni di abe bole la bole ni achiel machalo Bulu wano be jemu ilokum maka ini wachaho jemu no teme between makali bario ka par ber ka rio ka par bo but at the end of the day come on raising such a pertinent question inoni we receive an answered question from Ker mi ario wana wa foto chair mabo yo ango ma wono tiyu kere mena ne lokole ko Ker Kwaro ineno gin mapera tek lo ene ke nen wogu mi gang ti concern to pick one palo tieno no palo member mi gange ebo kache nen lo tieno ko ebo wogu pepenyo ni ngo matiga time no nyur bor ni machalo dano ger machalo wogu yinti wogu mi gang era te wogu mapegwa gang
Atam na ni tigin mutime madwong. Wara be elu duru. Ikene uduru mu kene ma wara elu eno bero. Lo alany ma tikatime yapa. Matalo Bulu, we rose up minenani wa condemning. No marat na tikatime yapa. Ma Bulu woriwa mege kidano madwong. Gipe ka mego gikakan. But also gitikariamo giwako. Wara waiko. State institutions are here mapia kia Uganda ni mumir wana kuni kwa bot mina machen ene government me Uganda because it is the mandate for the government me Uganda mina nani gwa dano kijemi ki pengon ne galan timme ya pa kontana monde ti kunu and at one point one the president is the head of state is both the problem but also the solution to the Palan saga. But one way for give a Kenyo. Machalo Ker Kwaro Acoli tigi the biggest voice in lock in. Yan Joe Matiga de China any Joe. One way ni Ker Kwaro Acoli Miro coming up here. Mean any Jimmy in human being of the Bulu no gitika Bulu o kamele gitika wow le gitika chokone gichero kere daro gel bi yiwu bio. These have not happened yet to the top. Everybody ne antega timme wano ko ya lokoni bari noni ge nayini wuliti ni ene wuri money gi damo tiene ni dong gichero kono ka goyo kona yo pe gin marat moti me yapa and they are not interested in any look me hapa no kongi jo ye ka ngol dogi mana ni machalo Ker Kwaro rombe gi department ma ko la da makai wayni chwal lokki mere atala bon logo kema gitar kere rombe da pange ka gore engej bo mego nyo yo me yenyo ala gama mego o tango nyanka la wang Bulu ngab magamu ko Bulu ke ken Ker Kwaro mena machiel Ker tela me pa Ker Kwaro piskanti ben penga nga yen wa ikin enke kilwa ti magora dada ti monido pemeno wegini ni nga manual structure mama one material subjects ingeo ni ninka dong peti interested ni nani and structure in any kilo so all in all it watching lwa tigi mere menyan Ker Kwaro peti mere menyan you see it has been in the media for years ni lwa people don't lemke mata ki lockdown ma pari lock wen ka obini winyu ki blaming ki ko kumke ba po me ti chu mi ile malo okay ti lo ngo pian ni lwak ne ni gatie wa kumbiri chawe ne ka ana mak ni ana teri gan kenyu ike we got kenyu bi no din inena wa sign but down be itam no go fi vu pitin vu down to here okay we are kwani Kenya to twale wadan chawa chalman watigi interim leadership ite to er pa the did what PR me atia angeni tigi ngeji ge watching pidwe de and the channel kuno reforms of part di vero ge ker menane ge kero kawe hange ko ngechi ko rwaro matieni gidon itamoni ka reforms edo to mowen and Robert kin candidates maramo biro machalo la tela okay maramo leo kaka chara in case gwaknyo gi mo ko memo onyo ko atigi nyi mo ke lori ni ba mai tamoni gwaknyo be kero gido me de lok man nak total ikom kin mai tamoni miere tela eno be kere la lori yege karmo ke de gitif mer ko na ko bali ka tawlo chero ikwai ba ha ko kene wa ba agi dogola che in 1962 ma biri ti ga wa lot can thing Uganda ki wa a press brief mane kere church wonge wanu ni chief domi actually actually society a stateless society sure in that way gion no gna ni actually the under chiefdom
ma inoni karaman tie gi kegi Actually, what a road get order. a road ki oda yani inoni kaga pa yer ti gi road gi kaga la mo gi road gi kaga pa wel kaga pa gaya kaga ma pa pati gi wuri gi an wuri gi ni ti hereditary unyo ti by one but many journals learning actually keep me tell me kwar actually based on centralized system of governance ma la wiye no ti ruwa ento no ti ki jae na pa kono mi legislation kono wini council tie kono wini minister kono mi dor lo mi fu tie anyway wero yuru la bolni ada kira beri no now in terms of kaki mapapa ni beri kegi and of kaki mapapa mate tiyan mane beri kegi ni gitie with that unit man qualifies it to be a centralized system of governance. Sure. But also ni association unyo dule your position and magaloni la wirori ni kuti part of kit mutala pacholi it is not part ni history pacholi yan actually beruki kene matero teno all we making the power board yana power board mega foil atame go en gina de timani yana actually being wajoni ya mo bikoro ci dud gwano bineno atawle gemo wa binole ngam madoro yola wirodi betie ken mot aje mabire ko machuli pe ka ga chele te ka mo no pa gayaro a pat okay ka pe hote ka dia chuli pa gaya pe no a pat pa wel pe no a pat pierre tekme orto ngara chel magamo do idwan pachuli obetie wa no la loya mabe okay now ella loya mabe tie na mera pen di gori tawle o mera rotating periodically mano inge mwa ko habich apa gelaw dakter ka apa gaya kawani pagaya water pa wel ka pa wel wadwa atia komeno structure pagamento ni fonye ngab mador school achile yon headmaster no head teacher endo machalo head teachers gitigi association binyo dulgi mador headmasters owen like Bulu district watigi association for head teachers in other region benetier nationally berengo all of these are not structure material itegamende and economic coordination. But then the benefit unity won come by headmasters ni Bulu district. Ini dey guy lawyer ikide teachers when ko. Roma kiduju la wibori. Kage yero unity la wibori. Pero lo beni yinda ke ruore lawyer wato kerni. Yen position mi la wibori ni pe wana nywele ya nywala. Kiyiri ya yero mi coordination. Ero mio ruot mo ke ken take dong ngata ti ruot ti qualify me be la wibori yana the position mo mier ke yana yera I would want to think ni we go be ne tela u be ka improving we ngara chila ruot mi e ka chi ono boom mi be la wibori dino mi ro be rotation yan lo ma yi tamni indo mi ti telo dano ero in po mi gitin no ma ini bili no mir no wero ini dawani indo da to wero mi ko da do te atamani kita ruot way ruoti yan ma talo ruot la wi foma wi la wi rodi la det ruot da bi na chana endi ruot mi tayera ko no ba ruot mo ken talo ruot ma di per manyer ruot ruora pire endi di ruot mi atia endi qualified the fact ni endi ruot mi atia and gin wengi roma and eni atamani umira bono serving a lesson boru di mukene ni guri wengrom and that war wengi war gi rom kana kwa in that perspective wanya ni daro wengrom bachalo wuri gen wenguri now considering kamado mecha to very critical itina ala atie wanyere ngaka be biole umira dago be pa mana gikero ginyo do papa waratia isawa tie watigi wori na pol bacha waratia arwar baptist la team narme pawel ibu kana ro paga ikirani enika kongi ye in this critical point of time ikawa nga mamir ga umir pege ye ro mamo yai umir pege ye ro mamar len umir pege ye ro matame pi ore na pi acholi
because actually deep low down when low Jimmy when catch your name road magiga yero ti road la marlin to kwan yana tamale actually penny actually yak no ni road in marlin your road in temali road in tun ti down your road in tun ti down yan in your position in betiga tema duong ma dul mapapa wagamente wen biru ga ni merdo du yi actually kitam no mer kidan ke munyu ne road in ko mero be ngat madage kila ero wajani po be rat ki ruot da view na chana ki jo abichiel mukene ni wa gen ti ga bero ge chero ge cho ki kal kwar chule chalo kan po limited tien lok mi kan po limited lo ni do root wi mi yenye profit poro do bu no profit pe re matiga o ya pa do ngi eni do ger ko bero bal e do bala tamri tieni gen pegi declaring yan gibi yung directors gen aber gen no pegi declaring both body muken ani kero image pa mitera kit pa chuli marak kitwan ilo otutwale kom image ya kwa ngi kenyi ko wa mutime kombet dikir mutime kere wa wa mirne ko mirme yuko ne mabe nyome balone wa keto pat image pa chuli ichawa ni news kamonge kam actually machalo ke kwa kio na bado kono no image pachuli kidi yo ba gitiyo kere na ke la le ko ara ke image pachuli in situation ni nem peti gino mo ma guiding kit mum yere bi ket kere la wirori mo nyuda ni bere dong ti yo mo ke ken as long as you e no be well ge la o be la wirori no bere ti ati ke kare ni gimma pira tek lo ma ana learning ki scenario ene bonne jalle because atawoni ruri ma no gene no ke image pa ti me no gen di wore ot bi ke ken ti berin dia cancel mot ma peti wora chiel no ma dok chai mo kene pero ni ma le no waro ne social media platform new media houses man ni ruri mo kene ki loru ki woro ni doni kegi ma ni ti gino mo ra kao no wan ko wati na tiao no waju ni ki man right to kwal chi atamani gimma pire te eneni actually umiro katiki gimma mo ma guide ikit ni doru ke kal kwara actually maramo beri bo ena yebere kedani akere ayengo ma etika yele ni miokati yen machalo ngar matigi mire twal ke kal kwara yan ma ko what do you expect when you go reta woni o miro unem ikira la magatika yokane ado ngwa ke do ade adoche men mo bikati mama ko twale ko Bulu ke lo ko kene tawle mo miro beri we ko to ala lo bera la da mina machien actually ko kwale actually matiyano machalo Bulu watigi gen na the process and mu ya ta watigi bien ni process eni olo to bi ke be kidney and loke actually itawle i process li eni Bulu robo donyo kamo onyo mistake no mire tela manyem neni to do eni 14 ene mo wa Bulu ni berpa then get now population for Uganda is the youngest country in the whole world, second after Niger. And in Munironi, tell more again, ko you tell up LZ1, ko you tell up LZ3, ko you tell up President Museveni, you tell up la Wihori Pacholi, Umirani, a bigger emphasis, Tiegi Keri, Bulu, and Bulu Ayeti Guri, Palobuati Guri Pacholi. So literally, Bulu be considering them as the highest stakeholders. Ikit nike la wangulu mirubetie kidong structure muken and peer benete nikiribe pegi considering age effort considering useful merit. Neno eni bikelu Allah